Yeli manatu sa molet nu pele o le foiwa anga mai le nei le stona ine ia I mātou I Amerika natu na ua aso Samoa, New Zealand, Australia ia manisi atu nu o le langi e kalena fatasi aso ia po le aso pa ia o lo tātou wali le so o le stona ina nei ia po le sapati whiangai ma e kalesia ma I latou e whamaruina ia le aso fitu ia po le sapati le sola o le sapati whiangai ma le kalena iutaia. I tātou lau kiusiano tai au le tātou rawa kalena o tai au le aso o le aso na toe tū wailo tātou wali. Le aso na toe tū manu malo a Iesu mena le ina whamatala ele kalesia polotisano, kalesia kirisiano o lona aso pa ia. O le aso na toe tū manu malo ai. Ia, tia ia le aso a oe ma o le pale o le afoi o le pale lunga o lana fuafuanga. Sile atu lana tāua tangata. Sile atu tāua tangata na ilo le aso a vanga umata tō le fuafuanga. Melea ia ai tatu tele amatalia fo ile por kalame o le nei aso. Ia e au lava on tatu anga ia teia. Ile leia ro tatu fesili ro tatu matai. Na te whaatonu folau o wala ia mani o wala. Pawhitai tele la tuaro mātou tamai. Wawa e whapeona e tai mailo mātou wola ili nei tū lao le aso. Ma vai atu aso e ngā rurua re ni vai aso mātou iailo na whaiwina. Lim whaiana ve sele ngā whawhitai pe a manatu. Ile a matanga o le nei tausanga ma le sāwalinga o le ua ngā I whaifo. Mātua ngā ifo I le whai unga o le tausanga. Ai le whaia o na ve sele loto ma le ngā whawhitaita mai. E tusa o lau tausinga e le ma vai lea mo I mātou uma. Tusa I mātou uma I lau sila whanga. Ioe, ai au foi o na whaapale e tangata ma manatu atu I lo manatu mai. Mātou te talo e whaktai I lau fio, I lau teiteinga, I lo mātou ola, leo I lo mātou rufafo, ma lo mātou rufale. Ia, au le vi inga sili lava tamai. Pe a manatu ale tangata I le whaoratanga na e tapena ala I taulanga e tasi ai afe. O le maliu, ma le toi tū manu manu. O le te talo tamai. I le lava mātou upu e whaktai ai oi. Au talo lava I le nei tūla. Vi ia oe whakapau. A fio meia, mal au doa ngang pa ia fio meia e tautu lua, ia se tautua a se aonanga, o le a whaia nei, o le nei aso. Mātou te talo, ia te oe. Manu iai mea uma. Ia le poila a mata fe au mga luanga masani. O le te talo lava ta mai ia te. Le sisi o te malosi ai. Le sisi e mauai ma faufaunga ma manatu lele. Ma futa mai e loa nganga pa ia o lo fisoso anisi. Ia whapefo, ona e whaamatala loto I lo mātou nuu whaafonga mai. Ia awala o nei ngā luenga o lo mātou o iai. Uma ono mātou whaia, ona mātou whapea nelea. Ia maua sovi inga, a ia awalava I mātou. O mātou o au na leama. Ia, whamangalo I mātou tamai, I mea o mātou se maang salai. Tu mawatu mea umalava I atio, nei se o le whawau. Amen. Ia, hai au na avele vi inga I le tua, ia masula lona anga le lei. Malanda tau singa whai pea, tau siailo soifua ia malawola si o tatua nga I me fu le fai ungo le nei vai aso ia tapena atu tatou mo le na fu vai aso fou o liori mai
Iulai au kuso Setema o ke topa o November. Pei o masina na ia o ke topa o le lotu tamaiti. Whia ngai matatu o tunu uai le i lotu tamaiti i nei Amerika se vanganata tu lotu sa mo umalava. Ia lato te o nei le Amerika. E lato e ka le sia fole le ua le tulia ia o ke topa. Ai ua fua i lunga o taimi a vanoa o whanau. Ona o isi a whapetu ia o ke topa o te mina uto ea onga. O isi la ainga ia e ta i fia mailan mamao malfarsa. E va mamao mana tufu i le pei ni o Samoa. I tutono nuu inside villages e a foi. E va la lata i fale o ainga. O nei atu nu e Australia ma New Zealand. Ia tasi se ekalesia no nofo tai fia maila fia tai tula tai afai tula o malanga mai. Pela o ieina i mafofongo nisi o ekalesia ni. E sui le aso la tolo tamiti. E fua la i me whapea. E longa se leanga na mea. Tato te whaia mea uma male poto male atamai. Ia, e i fole la ngona sa moa uma foi la o ke topa. Luma o ke topa o November. Ia le vanga fule ta ua e malo nei o le aso whaatai po le Thanksgiving Day. E umaro la sona. Te pana tua pi mo la stofilo na tolu, a stofi mulmulia o le masina. E umaro la Thanksgiving. Ia na e whaalongo lora, ia na ua tangi mai ia pese o le Christmas carols. Be e whapena le whaitawina i oe Samoa ia i lau i ta whafonga i le nei fwy vaenga o le aso ma le tautua ai a le whenga iai ia maloutou pa ia maloutou mamalu. Pa mandua te risatu por kalamena po. Io e le iai statu por kamisa o manatu ai. Io sai ma. Io e. Le i whatonu ina statu por kalamena po ona sa tuatuania ia lo ma ainga nei sa lua vala ulia io no fa maniatu le po mo muatu ia o ana po na ore ma fana a vere si vala ulia ia mau fa tonu ia laso fa nau se tasi o tama matua ia le fionga ia tuipoloa etimani tuipoloa etimani fonoti lea na lona sofa atore na tuipoloa etimani smith fonoti le valsu lima tausaga o le toeina sa faamanatuina na po faatumulia ia le ballroom o le Doubletree Hotel nio ina sa faatino ina ai i le ai e ta'u o Buena Park ia o ina le ai Los Angeles ia po le Orange County Orange County la e ai ia le vaenga na sa ma awai atu e na po ia tari fitu ua mata faamoemoe tari se fulu ua matu ia e pitai ua le onga tasi futia ma le umele e tā nes futasi i o le lava a vau ia le aso whanau whatoa uma te mifui o whawhiwhianga tamaiti ia atu ia whawhiwhianga ale tamai ia whaisiwa Samoa ainga o tina ma tamama to rua piwa pena o ime uma ele mwhai o lewa lana ta fia se ono tu lan fo utau umi mala unofo pitai ia sa whaaronu ia lava ia le to tele o po kalamea ainga sa whengen po o le ankola o lo to lua ia le to ina varsuma lima ona to sanga o le to ina tuipoloa etimani smith fonoti ona pola sa o felo iai ma le to tele o nisi io e po ia na ia e matu felo ai o si to ina matua o lona suafa ia te wangalo e o Jennings
Jennings ia fu la lona pito le sua lona ainga pe na wa e masiona fatua malanga mai Samoa utulei malanga mai Samoa ia e fe mai e pai mala ua ia le tautua ma le aunaga alau siʻifoga o le taeafou o loo i nei ia la e asiasi mai i le lafanau ia mafai le latalavai ia ona toe agaʻi ai leʻi Samoa pe apule alofa le atua taʻitaʻi ai le soifua ma le ola sa ou feloaʻi ai foʻi ia ma le susuga i le faafeagaiga Mission fatua ia na malanga atu i le aso whanau. Ai e iei se latu sotaga ia ma le tuaina. O loo ngā lulua nei ia le sunga whawhengainga ia ma le fatua i le kalesia i lunga i San Jose e whaka asa. Ia wai, agus whelo inga ia ma le fwoi au auna mo li te le atu langa ng whaftai ia tusa o le amana ia o le tautua ma le au aunanga a le si ufafonga o le taia fau. Sa whelo e fwoi ia ma le sunga i le awa o ma fatua mai Washington ia o le maua le soafa a o si te male sana whaia le upu le ainga e whaftaia i le awhia ina ua mai a ia le ia whapefu ina o ane ma whailoa i ma lulu lima ia ma tala noa fwoi ia ma tau ma vai ina ua mai a ia le taimi atofa ia mo le sofa nau. Sa whelo i fwoi la ma le uso ia tau mai Peter Tuai Smith. Yeah. Sa whapifoi o na matsa matu whelo i mua i leo mainga mua o whatuatua i lea tua sa mo utasi nei o le alo o le uso matua o le sunga i le lauli ala mali toa. Ia, male ano o i la tunu matu whelo i na po. Ana ma whelo i fwoi la ma le sunga po le fionga le fita o le fita tatu o lo o ngalue pa fita i lalo le vainga a malo o fatasi ia i tutonu o le nupa ia tonu Jerusalema ia o lo ngalue ia e sunga ia Vincent Smith mia stemi ia e matu fasoa matu feiloai matu ia tatu umai e mata pe a o ina na live mai foi lea tari po lea uso mai tutonu o nupa ia. Ia ave iei sau wha malo, ave iei sau e ngang whaaftai. Ino wha amu ia fo iei na po, i lea fo iau auna. I le vale ali tautua so se tangata i so se vaenga o le neila rolani. O le mea lava o wha o ngā ina i le tua le soifua ma le ola. Nei se me sili manena whaaftai ai i le atua ia ona o awanoa mwhaina whiro ai ia manai nisi fo i ainga o lo tōlua sa matu whiro ai o wōmpa anga o lewa i le itoe whiwa ai ia lena maua re teimina po sa whai ona tala noi nai ia umi ala se teimi whisi umi se teimi o mata noma fita ia le liu Vincent Smith ia e mai fo ina ia i lau tautua no fai fo ia i tele o le teimi o te matamatatu o te comments fo i te tele o ana live fo ia whanga solo mai na ufasili ala ia wa ni ulangona Vincent i lau savali ele savali a Yesu lova ai i le tuunga mau a Yesu o ani langona ia te oe pa ale tangata Samoa na whanau ma tupua e maola e sam o ani o langona ina oe va ai tonu i mea o le tala noa i e tuspa ia ma tātou tala noa i aso umarola a leo e pai iai wa e va ai tino iai wa e savali iai wa e tango lima i le te si po le sami mate e se fo i le matango fie o lana whasoa i vaenga ia e se a le tatou va ai atu i whafone e se whalongona ina uai to tono o le nupa ia se teimi ia o le ala o le a
tau ai se taimi a tonu po se taimi tai au fai se mapur kalame fa suai mo se mapur kalame tai au ia pe se tu se ialu to foi ile nu pa ia wa le wa nei asia mai si ana fanau male ainga ia ai salo ai se taimi ale o tai au ia po te tari se ia nga I paule me le to foi Israel o le mamau se sengo taimi was officially po se fulu 10 hours difference se fulu tula se senga ia o tonu le nupa ia tonu Israelu Jerusalema ia e mania le tatu porkal et manifu ia mo se avanoa ma le fo ia ona se iona tala mai o le tonu lava fa fu le winga o la ngaluenga ai mo wa ia o fesi umi o nei sa mo le alo le tunu o inai o e mana ia fo I te tala I nia vanoa le tatou fesi konsula le tatou malo tonu Israel wan memoni ia pe o tasina me o le ua tilo ia ma ua ia o mau le o le mau ma te tafa pau ia ina io I le nupa ia tele wo ma paanga o le wanga ia io pe a maila ia ma fai tala mai ia ono tatau fa pele sole am ia oe am ia le tat ia pe apule lofa le tua am mele ola man malos ia pe o ina le ua tilo ia mo se te mina mai pe tasilana me na ia le matala noa ma le fionga o le sunga le fita sa moa I to tonu o ngā luenga malo o fatasi I to tonu ia o le tausia o le file mu I to tonu o Jerusalema to tele o tatu ale te vai atu o ni fai mai live vale ale sunga fita ia le tatu te vai atu ia e tai fia fe viewers io le te na to tele o la to o le au kiusiano na to fia le soifua mleola I le li mawana se mava noa male au ia tau suifo I le tala noa mai me tau porkiki ia si tatu tala noa I le mafua anga le ola na te soifua ma le ola le o te olai wa tau te vevesi fua lava I o ma I ma o e tasi ale au nga wha vai le soifua ma le ola o le atua na whaia oe ma le atua na whaia wa tusa foi po le lo loto tatu susuenga mai la tu lo susuea ia le atua o Samoa le lava o te whai atu e ngase lava I lea o le atua na whaia New Zealand o le atua na whaia Australia o le atua na whaia ni Wemato e lau o le atua o Israel o le atua fo I na o Samoa mai le amatanga ia tausia ia maua se mawanoa ma le sunga le fita e tau sui e fo I le tatou tala noa io e tau apa tatou I le mea tau o le ele na tupunga mai ai ia lo tatou whatuatuanga wha Yesu o Yesu e mana esi fasitala na meile li ia tiao o tangata tu tonu o le atunu e la titi le Christianity e number one le Utaya le kalesia Utaya dominate le Utaya tu tonu o Israel o to tonu nupaia e foi tu so e male Mosalemi ele e titi le Christianity tu sa e pi tu au talaia ngani te o pepe lo fa foma io ai le leia tu fa longo le le ia pe ma o se ma vanoa ma le lia Vincent Smith ia pe ma o se ma vanoa taiao ia pe fa te telefoi le nga fa ftai o ma fi loai ma lea au na taua alo tatou atunu ma nei foi sia me taruai ona na fa matala foi le to lua e pe to tolu walo le tatou atunu ua matua tangata Utaya o le au whainga luanga na watu lungo waa vo ie waa la oloa te lo multinopo waa la oloa po waa meli o tene la o le nupa ia whainga luanga le wafu ma security
Ipe o nana fa masani ila wali fa masani e fo i te mai ta i utaia. Ma mawaile la to pond le te i oa ina ua feurua i lofa te mai titi Samoa. Ma le titi utaia. E tu te mana tua foi. Te sia le mele a matanga o tuspa i e fa matala i me ta o le purity. Me o le mama. O le toto o le tangata Israelu e tau pe e tau ino sia i a fu tangata taimi o le manmolea. Mo le filo ngia o le toto tangata iuteia tangata Israel. A fuala i a whaila e sau mai savai. Pe sau mai au nu. Pe sau mai manua. Pe sau mai i manono pofe. Ia lau kamiti iuteia. No fo sa o e nga fo Jesus lea. O winga na o sa ili malo na i o tatu tangata. Ia pe e whamatalala si e ma e vava ma mau me no fo le si le pito lata i alapi no fo le si o ngalo ia tau pe no fe atu ni o fasi se ina lau whaafonga anga ai le leipea le mau o tō vai se i mau le leisa ma taimi marifitafita ia o le sa i se taimi tatu te matitala no ai ia na te whasoa mai foi i whaamanianga le atua o lea ua nga ia alu fo yo le no ia pe ua te lesa utala i le vaenga lea ona o le aso soifua o le valusu lima o se tasio ta mamatua ia sa fa tasi ia i tatu tautua ma unanga na po na le mfai ai ona fatinoina i le tatu por kalame ma unanga na po ia o te manatu pe o nei tala tomua nei tala amata ne na o le tatu fo i fasoa o le nei aso no mata i le o le talonga atua but only highlights o le talonga le man Samoa ma le talonga Scotland ia na uma le talonga e fasu matasi Scotland i le se furu ma le lua le tatu man Samoa ia te tele o mana ia langa fisi umi o va talonga le tatu au tama whanau o le atu ia mani talonga fule le mwhai ona tu whatasi ai ma to wai au tele o mana ia le whai ina ia po le ari tūlanga i o iai ia o la ule matamata ona fisi umi e le ngatai na sui le coach sui le pulenga sui tam taalo ia pe o le kapteni tuaiana ia i rita longa i tausanga umawai e to laiti foi ai to tele foi ai fo io e fatumlia ia le talonga le temi fai ai ai le mea le no ufi tala no le talonga le pio no fai atu o tele o pio le fu o tele tala tatu nu ona ufa pia o tele ai e malo Scotland a wa ia o te whafteia ia le pulenga le tatu man Samoa ia e mise ia tamata alo ono le latu whataunuina o le latu urua ta longa ia wha malo i nei tau sanga o Scotland foila ele se au whatauwa o se au malo si te foi whatara whatu mei avito muri au teo Irving Carruthers talo fauso alo whatu mo e ia male ainga talo whatu fo i le uso ia liko whaavai o manu tolu ono ia alo whatu leni mikaio pe foi in fatal fatu ia le si ufonga o le tai fo e seta savai ia malore soifua le lei talo fatu fo ia fofoa urungia ia manuia le weekend fa pena fo ia ona fa maniatu le weekend ia te uto uma o li pine ta elenga fili maua maro lava lau sunga tu lepa alo fatele mo ele uso ia manfatua fa tele fili maua tio matis te fumnia tu lepa malo le tu atunu ia fa mania le tua io tiute alo fa mo o tio matis ia pi osiona uso le ua ta mo e mai ia safata mo mua
le tamo i lalo le fu ale fatutua i le tua sa mo tasi ia o ainga o sio matu ainga ainga o lo tolu le au makisi matis ia le lau o atu le umafta mai ia tal fatu pena foi fatalo fatu ia lo ai pou u nasa io mo vai talo fa lo suntu le pa fatalo fatu foi ia masio fatua ma fa na fafta i tele lava o fa vale le fua temi ia tal fatu ia o le ua tau mai tatu malo masani ia la pea ona fa wau le tatu ia pea umana mata no ne oli ia ana ia lo sei le sa ta ia ora sa lau te famo kanua ma lor fo lau manuia fa tai le soifua la le ia te ore te mai tai ia ua fai fo i ona le mai le tua le ngata ina tu langi ono e ngalue mai ai ia fa pe fo ia i matou i americanei ia au manatu o le afa nga solo ta por kalame ia pe fo ona masania ia no fo ia olo o e tina ia po ore te mai tai ia ona fo fanga fa le sa asane ia te uto ia o pia le ia manoa sa no mai lau tu fama fanua ia te fatalo fa mai lo tatu anu ia na fa nga solo filo ta por kalame ma fa lo ia le lei fa tai tu le epa fa tai fo ile nei tai ama tango fie. It was a really bad foggy morning Yamato. Ya FFtai o le wai lo atu le sulumana ia mele mata la le neia sa sapati ia fatalo fatu ia tato pa anga masani. Mam tina matutua le loa o le community tangata Samoa so se tu o le ke lope o tomo o mai ele ne o nanga ia ai mai se fo itama fai fe au o lo lato fai ele ngaluenga o le tatalo le oa mo i tātou uma ia mai se fo le ngasangasi a malo su tātou atunu ia fatalo fatu fo ia te oe tula epa faftai malo le fo lau malo le on sa i fo i mai ti ngao tino ia wo tātou o uma ia wa matutua ia wa fapenana ia o le fatalo fatu le alo mai se tau mawhainga o lo mātau mawhaia te ile neita e au ia so fua man ia manuia le fafonga anga Samoa tai tu pa i moni manoa ia fu wa pa i man tatu tunu ia ma tu tele fu intam ta o le ngata o ta pu na o e te pena e ona na filo ma so tofa ona na fi petai ia le o fam talatu sa bore ma fu anga ia ona o le aso fa na una ma fu tatu ia na pu ia ma anga ia i se te mi o ne yaso tu pa i no mo so wa no te mata ile penga lotu lan fa fai ile maliu o sto ina pali panoa ta vita mola te lope na moso wa mano Ioi o te whawhitai he foi whamanu rua te pēna e sau noa i le whai o le tā pokalame la so nafi tu sai foi mau to noa sai ai ana maua i la male ava noa mata ai nai le live le sa o le whenga lotu whapitoa le tato ainga fast ia ma ainga na lua e maseno whaloa a le sunga ia pali ia mana ia matango fie mori mau ilona soifua au auna ai mai se lava le tato vaenga whai le fast lona nau tai ina ia whatau nuu mea uma peo na sau nofo lau le mali etoa is the best economist that he's ever faced. Ai pena ta whasofo isi taimi langa ta ese le finau. Finau. Ai loa si la fia le le pa noa sa o langa point. E le fo i pa noa ai le i whamalia ina longa loto i le mea finau ai. Le tio foto ina le tio foto ina o te o li tua ngai ona peye whapea. Nioi. Le tio ina ai ona. Yes. Ia e pe fo ntato vai ai sa te le fo ina fai fo la sanga ia fa manino e pali o le se singa o onga
O ia le sa I l'universite I Kanata, Canada, the Commonwealth University of Canada. Yes. Yeah, O malo. le mea mataina no vaia ia nafi tula epa. Yeah, I ainga na lua. yeah, I o lato la e lano mumu. yeah. Aina wa uma le whainga lotu e sau noa ia le sa tu le foi. Tutoto. O la, yo e tu toto. O lato te lango ina le mau e whaatatonuina I pari o le lango ina le fast. Yeah, It's a good sign. yeah. Yeah, tanga I fo I la iai mo meo a inga whapea. I le whapea tasi le tu malo o mai. Yeah. Spread the wings ese umai tu malo o mai ai. Ua tatou loela ina le te le lango ni tamali I tatou ainga fast. Isi mea mata ina tupa I o le mori mau, whaalua na pass out ia. Whaalua na mata pongia ia leu se tutono le whale o le laudia na marito. Tupa I whamore mole. E ola le mori o ropotu na pongi sa mai o whafonga. Ia e tau le lo le atu whafonga I le. Yeah, the light is on. Let me see if I turn it off. It's okay. Fai lo fatu ia te e ona le o te loa a fi o man. Both lights are on. Let me turn it off there. Yes, it's swinga. E ala na tu lepa. Ela to e kin mena ia to e usilia tulan pong sana fa mon. Ia leina atonu ai o manino mai ia tangata ia te o pi o lau vai tu ina ele o ia sauno ia fa o mai lenta Ia ole tulanga na ia. Ia pe wo e sauno la le tulanga le fa pe fa luona na matapongia ia pa no I le ofiso la le mali to. Wa o te loa ia o pali. E ngase o le maisuka. Yeah, he's got. Yeah, pe o le tulanga foi na le sa faina iona a au. Le umina savani ono le mawalunga o na suka. Avo ina mafasoa male fionga al consula. Le fa pe mai ina ia. O tulanga ia e mate misa telo time. lenta uan na Io e fia malosi. E fia malosi o io tangata mai. Garo fai. Yeah, I got to know ya le sunga pali. Lana tangata finau. Yeah, mon. Lana ya ai mai se lava ai la si la fia pali le impact le faina maletu le lei o se mta upu e finau lava pali. Nobody can speak Pali or make sure that his point is clearly, the message is clearly addressed. Mafa'ailoa atu. Ole ungolo na ngase. Iwa man to foi le mai nei o le suka. Yeah. O te whai atu lava ona wa sa mato tausisio mato tina. Okay. Ova matolus futau sanga o a fia le suka. O le suka a mawalalo le suka. O le leila le mawalalo, they can fall into a coma. E mawhaina watu se mea sumalie. E whasusuai. E na to e boost up la ia. Ai a whapea la wa tele le sumalie tino me sumalie. Ai coma. O le whaingata la tō iena to e tamo whaiwhede a mai lalo. Ia o le tūlangana iei le suka. E se whaingata o le ngasi. E se whaingata o le ngasi. A le leifo le me tau sami. A le pāleni fo le me tau sami. O le sifo i nātu ngai o no soile le ngasi. Mana ia, e sa oe, awa e tutu sale mau alunga man mau lalo, symptoms. Io e.
Luna They whaingatanga. can go into a coma. Pe ama Mm. walalo suka, they can fall into a coma. Pe ama walunga suka. Ia, o leo te lenga o mori mau mātango fie. Ia, mori mau. Mari soifua au na o lea fo I yalo le tamali, yalo le tunu. Ai mea fo lele no tababa ai, iai, tupai. Pe o leo o mai ma vai a whapea ia tatu o tunu. O le o tangata sa o lewa na si toe yo mai ia le o ua. Tupai o ngona mai? Ia, le lango nātu sa. Si toe. Yeah, okay. Sorry, wale walo vai le. Le faina tupai. Le winga no tala le tau fai atu. Pe sa masani e tatu atu le me fule le a maliu atata whainga longa malo yaso ia. Ewa ia uma ia I tu le lua. E pi o lea watu ma vai a mea e le iwa ia sesi o le heita pipi po risi tu I temi whapea. E ui lava I vesinga e ui iniwa. Ai o olo I temi o toi sauninga ma temi whapea nei. Ian me fule le whapea, well, I need to go and pay respect. No matter what, po le hala se mentu lai mai I leo langa. Pi, o leo mai ana au whatuatua I le tua sa mo o tasi sa iai tutonu o le whale. Pi sa tau fwoi nana fwoi se tasi pe to lua. Pi fwoi nei atu no. Pi fwoi nei atu po le a le wheese I o mo meo taitai. Ai o olo I toi temi o se tangata tā ua sanga lue. Te wa iai le sa whai me se sui o le situ. Ia, laso whinangaro le vai. Ia, o te whamarurua tu langa lea tu la epa. Ona o le sauninga le sa whai ana nafi. O le private family service ale ainga fast. Ia, ma le sunga a pali I ma ainga na lua. Okay. O whapea o tae au, o lo o iai la le family service tele le whai tae au. Okay, yeah, okay. Le service le na whai nafi. O le talasanga la lea le sunga la ulian mali e toa tai whono. Ona o le aso lea wa ato whaina ele a inga mo le family service. O le aso ngafua. Le taimi lea wa wha ngā solo le lato road show. Okay, mana ia. Le la le talasanga. Mo le asto o nai. Ina ia whai ai. Tasi ai la le lato wha uma le lato road service ai anga I melo ia pia a mai e tapena le lato wha moi I le fiafia la sto nai. Ia whaftai fo I o le lava o le tō wha na tutu nai ai mia ia ma le talia ele a inga na luo pa noa I le tau sanga le tai whono. Ia wa o nei le so le tasi e to e taliu mai sa wa I le tatou a inga fast. Wa to se fulu fo I lato I tu malo I e tuli. Ia. To se fulu I tu malo le o whatulanga mo le vai aso fau le nei. Ia le mea tonu ala na le le foli sauninga whapitoa le sa whaiana nafi. Mo le ta whanga le ainga fast. Ona ele mawhaina awai mai I to e taimi o le sunga ia panoa. Ia le la wa whailela to sauninga ma whailela to whamawhaenga nafi. O le na o le emotional ina ua foa I la ei. E la iai le sunga al pali I o le mola na malanga. Pe o le na maua le saunoanga la au le male toa. Na le to o lua lama ua wha la ei ina I le la ei lea. Le sunga ia wa ele ia wha pele sunga ia pali. Ia. Ia, e sa, whaftai, moni au le turanga le nā. Ai a whai la turai mai, I le family service, tae au po nei. Tae au. E au la tato wa iei tai o risi tu. O na tato, na sa oile o ta tala iu whai fiafi.
ai a fai ele inta tolo ala ia le la o fe vai ile fe full tua ia it's real but anyways ia e mau just te mita Tari tono tula epa. Ana whapea o sesi o lesi vaenga. Yeah. Le o ta whateta inga le whai. A whapea o sesi o le vaenga tula epa po le vaenga fia mi. Ua mala e lema whai na nofo le ainga le fast. Mali. Ona ele ni tūlanga whaangangi whaatamaiti whapea i e titilo i tu mea lea e tū masawa wani. Ia au i a tātou loa ai le mea moni a tai au e a whapea tātou te wā ai i ai. Mano, manei, whaftai. Ia, pio leua tātara noi leo te lenga o le fui whamoe. I le tāua o le fui tangata, i le ainga whai, ona o le lava lo manino i a whamatala mai, o le sui whaavai. Au te maali ala, wana e maua lufso ta inga mat konsula. E amata e por kalame o te li, pila la talata ina umafta o vetu sa whai mat konsula malung whatua. Ai manei a tala, mo le meo le whainga wō ma whanawhana. Mantua fwoi whainga wō ta vita mai o na tana. Iei le tupu aina, iei sa irilinga isi tangata o tuspa ia. O ie a mata mai mo meo le kei le mafutanga ai fwoi. Ta vita mai o na tana. Leo te lo whaet fwoi le apio ina le wawa ia isi tangata su o tuspa ia. Ia ta vita. Le whalau te tiptilo tu le mafutanga lea e le whapio whaiatu a meo le se kei ai o le meo le wheso ta inga i le mawhana whana, whiururua i le mawhana whana lea. Nā latu fo i lesi, matata i lesi tutonu le amatanga o le vang whai. Malia le mori maua al auria mali toa. Tele o temi, a o la uatang ta muli. Na totongi ta ia whetala, o le winga la nā tala, ia na mua la i o pali toa, sau le tau kongi la wake kāna, o le mea mo i le mele tatu wa ia. So i e fua i e ta mata i le tā ua o wheso ta inga vāvala lata o tangata. Ona o lea, o le wa ai ia Samoa, ia maritam whai sui se whainga. Sui se whainga ia tūla, i me se maro fau. Ia, sau no? Peo na e sau noa whapea walata na la umale. Le poka la mea e fta ewa ia le fionga le konsula. Na malanga sa ia le Paulus Ferreira. Ia. Ai malama lo tau le stona na sa usu le mausu. I believe wa melana na usu tau le stona e tultuli sa uninga lea. Yeah. And I believe sa delay le maa. Le maa wa te ale lua la tale tolu. Ia mantua le fatulanga le tolu le sa uninga. Ia ai me sili faftai le alofo le tua. Le lavana maua le sunga le el consula le sauninga. He was so looking forward to this. Lea na vavena malanga i Samoa tuli le taimi o le sauninga lea. Ia tulanga tula epa o le tulanga le iai. Moni a sa wanga i uwhaadia. Lea wa sa fula la uri. Ia mantua sa ta masani atu i le sunga ia padi nisi fo ia whalau i loa through nisi mafutanga. E fui lua lava to lua lea. A fui lua lava to lua lea. A o iai umalala o te vai vei te mina o iai te tono le o le mafutanga tautua. Sa fui lua lava to lua lea. Lea o loa ia padi. Io la uma sa iai le tautua. E fui lua lava la ua nei. Ia wālua i wale o toi iai le tautua. Ia e tate wa ia pia se taimi te la te whale ainga po se mea i tauranga ia pia. E te wa aila wai fui lua tua nua lea. O isi fai taimi ma te whaasoa ma le whatua o le a fionga konsuna. Ai whapia mai le fionga le au pepe ma le lenga. O le ko lua le wapei o se unga lii. E le ma whai ngalu lesi e ku lesi. O mu foi sa mo pea o sa mo ni malanga. Ia fe mai le fionga le au pepe.
e vili mai ia pali ia fe mata ia alu oi na fo wala au mai to ai Karo. ese le mafana le maftanga a le Yeah. fiona konsula ma sunga pali ina wa mafa so ma le fiona konsula a day after ina wa mawale tala ta tulu le fiona konsula fingata ia iena fingata na fata tanuina wa malanga le uso ona e fevili ia so daimi uma fevili ia afia fi uma mana valola fiona konsula le fale fel malolonga fatali taimi vala au mai ia panoa ia na fai ia le fai mai e alu to titi tolu fai tu la o fai le tanoa per to fa fonga mon mawala uli a mutua ia panoa le ia le upule na le fiona konsula e fai mer konsula fatulo ia se le nga fa penga fa kinga ole le ai o se tamaita e te lua Oh, le maliu le masio foseria. Te fulu le tausanga nei. Karo fai. Lua o lua lima. Wale lua o su lima na maniu le fatua. Oh, karo fai. Io e talo fai si to ino panoa. Na mafa so fo le malanga le no mai. Le fo le corporate dinner le sa fai. Ia ala na tala wa matua foi. Ia whaingata la walo na suka. Oh. Io e. Ia langa fo tangata so tu la fono fo isi tainio. Ia na mea tausuni, Lara e sele o ia pei fola le saunanga lauli. Ia ta ia le te malama i lona tūlanga o ina as an economist. A totala noa a whaasoa pa noa i mea o le tawalumanga le economy o Samoa me whaalelei e develop ai e te fia te whaalongolongo. Ia. O e a mai a wale to mai o tangata me lonanga maa. Talo whai i le nei tamali i le tamau ainga the wealth of knowledge that he has. Leon sa la uli talo si e tula i mai se si pali se si panoa na alo ma grandchildren Mana ia e whaangalonga tā fo i nei tamali i o le atunuu ia mere whaile upo le atunuu ua ngoto le waa ma le uta ua alu ma mea alofa le atua e tatau la siona mea le ua le atunuu i o na mawhauwhaunga le ua whaatino e le whaatuatua i le atua Samoa ia lona manaonga ia matele o lona silafia ma lona iloa ia se taimi tatu e pai mai i tatu vang whaupai nei vaenga ia na o mata i highlights ari tatu manu Samoa la tatia ia le tua tau talonga ma le performance ari tatu au ma e leo le nā le mea o le mea o te fia tala no le mea lea o le pese na tā ina le taimi o le talonga lea o le mea o te nofo ma whau o lea ua o ai talonga o le vava o ai le tatu atu politicize me uma ioe e o fo ia i le vaenga na o whaasala lauina tui i la o te i wala au me sifso ia te whai mai tula epa ma liero roto langa o le ua politicize le tā po kalame ia e ta oto so le winga la lokala te le pena e mata ta longa le na fi sa u tau a mata tuela o por kala mena nei ia pita ua e o mai loa ia on tu lo fa pesi ta fa so ai te le pena e mata ai a o le pay for le lo po ai tanga na ve i lunga pese le ma mai lunga tu langa fo le o pese o mai le stadium ato ma la tu tam fai promote ai ia le pipi i to tonu o atu nu o palang le se me o yai ala winga foi la tara langa le se au le hita pipi o le au Samoa o le au le atu nu
le la uta tu vai le wo o apa ye me ne ya ai ana fa pesa nu palange malama le pese malama le ya fa ilo ilo tatu vai tele na su fingan Tula e pala tali atu mo tulanga le whapea mai o atu nu o palangi le le malmalama. I'm telling you, no doubt, o malama ia atu nu nei le mele o tu. Le mawhaina na sele upule nei onga mana tu o le au le nei o lo o tapua ia. Lo o tapua ia. Tapo ia uma sa moa so se e tu o le kelopi. E tapo ia uma e tangata papalangi so se atunu i totono New Zealand. Whapea fo i tangata Skotilangi la tau. Ia mana tua. E iei ampasa o ofisa uma nei totono tatou atunu. Mana ia. O loo iei fo i tangata anu sa moa tama whanau sa moa. O loo ngā lulua i totono o ofisa nei. No doubt la wai loa le pese le na whaani. O te le mata wa le fiafile sa o le fionga konsula e whapea mai. O le na tu alu la kapia wa ngase le fionga konsula. Ia o sa ili malosi a wale whainga malanga i Samoa. Te le mata ai la. O ana nafi sa tele ne fitusia inga mani tustusinga na lafo mai a te au. E o tele le mamalo le atunu. Ma whapea mai ei. Le wawhai ele le whaitionga whapea. O tau nei, tusa o le awari i Samoa ia, lea sa iai te tonu lunga le stadium. Le la te whaafoeina ia sound system, o la tau na tuuina le pese i te tonu. O e la whaitionga nei na ave iai. Aua tau te politicizing le mele nei. E le au laka pi, ale HRPP, o le au laka pi ale atunuu atoa. E le whapela ni tangata HRPP o lo lātou tongi le maa i tutono le au. O lo tapua ia le atunuu atoa le mamalu le atunuu. Io e tutuila manua. Io o tulangana i tula epa. E mafua mai o le awali ia sai tutonu o le lātou te whaafoina le sound system. Le sa whaiaia le nausu le vi i o Samoa. Wana nofo matui. Tu mawalalo. Tu mawalalo le tulanga wala tu whaia. Wa whaata wale ai nai ia le atunu. Ia o le la wai mea tonu ale le mai e tustu singa. Ana wa tata amala le tatou awa le manu Samoa ono lea. O le tele o le kiki ele lea le e ufti ai. Le la o mai le taimi wa vai le wa exposed i fafu. Ia mana tua. Lai mai tau mai tangata. Once lo visilingia. Oh, what was this song? Dari lo tangata. It's about nga tasi al feita wa tangata exposing o nga lilo malpalota Samoa. Ia mo tangata lai faile mea ai faile awala. Awala pio. Awala sese. Ia. Ma fanua na ua leo ta ua le tūlanga, le ua li e tu tono le mele. Te tau ana whai se whainga al malo langa isia. E le tala whea ngai. E le o ngā whila leo ta ua porkala me whamna tuatu. Te tau na won la ua li ia wai le whapeo atu palangi e lo le ia tana tu ua pese le tu tonu o le mele. Tulanga na wa sa no e tulepa. Mata whai o i tonu lava lea o le minsta o ta longa manu o Samoa. Lana mta whai o i tonu lea. E leo se whai ngā pāki le au laka pi. E le i o mai man Samoa. E tu i ola tu lau le upu. E le i o mai i alom whanau ne e tu le ola mo se vaenga wha up whai. No mai o le tau le lei o Samoa i a manuia la tau tam whainga. Ia ale mele wa iai, le wa whai i e tūlanga whapea. Ia e langona le masiasi. Pea no whai atu te le mata tālonga. O te le wa fo i paul mea na ma whela i male. No alu le fionga konsula polas whalaili. Ai whai lo nano i lo ailan tālonga o whapea. Ngā ku e alu lakapi a ua whaamai mai. Ia onai e a fo i sa ili malosi a wala le malanga i Samoa. Le langa ka wai loa. Fatu ia le el talong al mam Samoa le fai.
Te le pisala wa esele mea wo to e ta ia whalawi loa ia nā lui tu malo wa le se teimina whalongolongo e sa whenga luenga. Nā la ai wo te ia ilo lai tusinga ia tusi mai e to tele. Ia. Le whaale tonu le ntula i mai. Sa o sa iri loa, le lau te vai ia to i loa le awali ia le au engineer le sound system. Ia mafua mai lau la tau nā. Oso nisi pese le lei. Oso nisi pese fi whalongolongo mai e la tunu. A leo le au mai ala o pese nei. It's a very political issue le mea lewa au mai e tonu i. Ia le mea la tupu ai. Ana whaiwhai ngei le nā pese i lunga le stadium le mea o lo tungu ai le mamalu le tunu. Whetawa ina i la i o nisi a. I o nai i tu au. E le mawhaila le to o lua le na whaia le mea lea. Ona la tau fia le mamalu le tunu. Ia a whetai i le tō whāwhoi tangata unga sa moa sa o e tapua ia. Their main focus o le tapua ia o le ta'alonga tama whānua sa moa. They didn't bother ina oto e tō mānatu tangata whato ai loai sa le tatau lavana tā ina lea pesi. Le point kongwanga wa au maia. A matawia, e tasi laua o i totono le stadium tangaka ngā Samoa lava. A le pese la lea. E ono vaivua ina ilanga e se whena le iei makaka ilanga nongo ina le ita pipi. Iei tangata. Ana tūla i maila se mea e vevesi ai fans. E vevesi. A le na ala na watu tangata they went there as one. E o e tapua i awale. O la tasi lea fianga tele. Ale tu susi mai nisi o leua nga i tusi nisi ave e li poti i le IRP. Ia le tūlanga lea. Ona whaina whewhuri tuai ma tupu ni ve singa le parking lot. Ia po wheni mea whapena. Ona o toi ngā tūlanga whapea. O i whailai o lesi tūlanga ia e mai e whailai i mea whapena i tūla e pa. Ia la o i lola le tūlanga o le apo i ai nisi future games ale manu Samoa. Tauna whakatai o le ua mawhaina tatala mai le awanoa i ai le sao tangata Samoa e whaafoina ia musika wha Samoa e penei. Ai a o lai na o le laulili wina ta upu nei wai lo ai le whaitu au ma politicizing. E ono ai le tūlanga i le Unilakapi i nei New Zealand whape mai. That's it. We're going to ban these people from coming on board. A mai le pese e assesse la tau before they can play it. Ia la a mai mawaine ia wanoa le lei. La mai mawaine ia wanoa le lei e mwhai eina au sia foi. I tama whanawa Samoa i rito inga au nanga whapea. Ia. Ioi, mana ia leo tapa i le wanga le tupai. Ona e mawhai ona whalenga inai le ta'alonga. Ia ma vai e man ole la kapi ai ole la kapi e pi ole a mena e le se le tala mena o pa uma la le a tatu no yo ona o tu inga le o ai le chesia tamata alo o sui ia le loko e tu ai me uma na fa pena nga sa mata le sport kala merto ina Bino na tala noi le loko ma ofu te tau o na whaonga e sa mo meo special occasions. Yo, ia, ai whaftai. Lela, i se wanga munu toi whita no e wanga lea, ta tele mi is. Le, o le whanua noanga le nā le pēna whaiatu tele mata ta longa. A le a mai o tusi ngā tangata ma whaai loa mai. O ie loa le tele o le a fianga. Ia fianga i la ngona o tangata o lo tapua ia alo ma whanau. O le tu i tino tu lol whawhanga tu i tino alo ma whanau mo le atunu. E le o mo se whainga pātito. Mana ia. Sa ia le porka lame sa o whanau longo i atoina. Stasiona leiti o ina i Australia. Na whesiringia i tangata. Tax e whai whiau. Po lea se whina ngalo pe ato e e na tau tino lai le li i o tule pa. O te le tue pa ia le vaanga na i tax e whai whiau. Ia pe ua whamatala meisiata. Le la e sa o ala. Le la ua manino tule pa.
o lona downfall lea, o le pai me le tau pai e. But, ia le tatonunga. Le la ave e sisi vaenga o le GST, la le ngole, VGST. VAGST. Ia, nga, o loinga. E le mwhaila na rufua wa a iei pere pū lea. E ngau, loinga le tau mwhai e sisi me e su e whaatu mo le pū lea. O tulanga na e tula epa, o le atam whai nei e remove le VAGST. A o le fesiri la, o le ala le mela la replace ai. Ia, nga. O le ale me o le a whaatu mo le pū lea. O le ase si vaenga e toi te tongi ai le au sa whanga whai la fonga ma le atunuu nisi taxes e na ia whaatu mo le pū le nei. Mana ia, e le ala si mea, o lona winga, pe o le mena na fesiri le li lea. O le ala se alefa e tau tino ia le toina. Le ai o te le toe pa ia le tax e whai te hau. O me tonu le na, le mwhaino na toi pa ia le tax e whai te au. Wa o la o manino mamala malama. O I lea na laina tu lai mai le wha le tonu o langa vaenga. O na sa ia le tatonunga, le lima ua mea ale nei, e pule ia po le ale mea e whai. Ia manatu. E muli tai ua mai tangata le mea o le mana o ia. Ai ngalo ai. O I o le osi ngā tau langa lea nuu uma ia lato e kalesia. Mana ia. Ia, o te loa, te lo lesa ua wha ngā solo, tate o pe mele o le, tatu e pa i mai i mele tu pa i o le, o roadshow. Pe o la sona i le no watu o pisi mai foila le heita pipia lato roadshow i vai maunga whaleta. I le lope na tau i lau sila foila ma le, ona o le manatu o i lato fu i launga oina ia martala to ina o le mele o le roadshow o lana whasa mo i ai o le me o le whawhiwhianga whakonseki ia po whawhiwhianga siwa i lungo la watele ai peita te toi pa ina matara ni momo a le pela o silia tu mo sau opinion i le mele a le mele langai whawhiwhianga whakonseki a le o mudi ai so whininga Fantua whai tula epa e le whainga pālota lua o lua tasi. I. Le sa tau whai ai whai mai o anei me o roadshow. Roadshow o mea nā papalangi atu no i whafo. A le o mai e whai nei roadshow. E le tai mai maua e le taimi. E le o inisi o i whai. O whea nei la. O whea o nenga whai. Lala mua toi o ai nei. E toi copy le roadshow. Le sa tau whai ai. Ma whaapea mai whai ngā konseti. Le ai. O le fast food tau sanga le sa mita i e lato. Fast food tau sanga ngā le sa whawha i le lato no fua wha tawa le vale. Ma i le lima wha tontonu le atunu. Le watu la mai le ainga fast. Wa mai mino ala o mea. E le pule lato. E pule mai le atunu. E le sa vavali mai le atunu i a lato. O lato e o sa vavali le atunu. O le winga tonu lava le o le roadshow le na whai. Ai wha winga se ai lai tu la epa. Wha pia wa wha konseti wa. Lala le me o toi fo i e nei o e wha tai le whainga o le roadshow. Langa o tu langa tonu ale nā le lei o le tō whama le atamai o fuafuanga. O le tofi e le o se tofi mo tangata toa tasi. O le tofi e tofi mai e tu malo te tasi. Lena e tō wha le vaenga tato vaenga le fast. Wha whiwhia o nā tato maua leo te lenga. O tato e sa vavali i le atunu. O tato e o i tu malo. E au mi mai ia manatu ma mea le tu malo. Le lana mai lo tu whaatasi e le anawatau. Ina ia whai fuafua i le manuia lau teleo o Samoa. Ia almele le sa whai nei. Sa mana o whaanga le sa fufa i la wā. Sa wani tangata i ala tō. O te langona foi tu lai pole me tonu ngā
O le alu lava mea e le mawhai lava o na osi e toi inga lona toi lalo le la auli o mali e toa. E le mawhai na tu ona ua whata atia la auli le matati a fau. O le awala sa o te tau o na yaili ia whainga whiwhilinga Samoa. O sui umai fieta mo e lalo e avele fu o le pati ma le pati. E tu masawa vali ia Samoa. E o e a mai manatu o le tu malo taitasi. A mai fautuanga ti mainga. E le ngata le atunu alo o iai ia tamam tina mātutua e mai se susunga whawhiangainga. O loo whaialenga luenga o le tatalo ia so uma mo le file mo ma le leo Samoa. O ina e maua mai manuia. Lela na sa vavali e tato ainga fast. E te sa whata wemu iai. Ia o whata wemu nei la le ai tanga i tu la epa ma le lua o lua tasi. Le road show o le whainga anga watau o whainga o banners o whainga o billboards me uma sa amu uma i whainga ia le fast. Wau nei la. Le o uma la tau kopi. Le o uma kopi uma mea nei na a mata mea ai le ainga fast. A lela wali liu le ainga fast i le palota le nei. O lea le iai ni billboard e te whaungaina. Tanga i ele te leo pasi wa iai uma ia ata o suita. Now it's a moving billboard. Yes, it's a mobile. It's a mobile way of it. Yeah, tanga iai. Ina ua ole sa walinga i le tumalo tai fono. Le nganga i fomonga tolu. Oka se mata ina, matango fie o le solo le nei whawhiao. Whawhiao mai ele au whailia e awatama. Whawhiao whatua la lua tangata o le tumalo. Whawhiao mai a. Pena sau no folfong fetalai. Sau no fole sunga ya ape. To a o le se me whapea o i o stangata whaaloalo ngia. Ia no, e ma eu fo ila e uplift ai ia le feeling o suite tasi. Ia, tato tanga ia, te tato titilo. Ia, wa oso le si tu la tanoanga tu la epa. Mo tau o mela i whala wiloa ma mea nei. Ia tanga i nei le taha ananafi. Le a mai ei pu e mai le ata o le taa vale a le minstao. So i fua malolo ina. O le wa whea moa i ai whai ei personal. Whea moa i ai anga billboards e whai lan whaala wiloa langa campaign. Mean maro. Ta vale ale malo. Wha o ngā se se. Wha o ngā se se. I oi. E moti noan mea na... Mauti noa langa le na po e uma mai le ata sa wai lalo. Number plate o le Ministry of Health. A le tātitia mai e billboards ma me ilunga. Ane i ta pipi? Le ai ale minstau so i fua maloloina. A le supo sau. Ai, i o whaila si makauki on ngā me ua whao ngā ia aseta le malo? Ai oi. O au lana watu e la u lau tustu singa na pō. Whatari e la. O le nei ala a tāle pālota. A le nei lawai e au ngani mai le afo le Attorney General. Le lo yesili. Whapete whafo i atu ta avale ale fong fetalai marsui fong fetalai. A le matanga le mati la tila whea vea le afo le piki apu ale Ministry of Health if you have ia for ye personal errands ale minsta le ala me ole ye se le ole Attorney General i ale nei lava tutuli apu ma whapea mai i lalo ai inga tu la fono and all this le ai le manino e le sili for tu la fono ale whainga palota po tu la fono vaenga tupi i lo le tu la fono whawai te tono palimeni. Au ta pai mai de vaenga lea.
Langa le la titi le wo uman fa mara malama mai ai ele felo tusir fon. Te fa mara malama mai ele fon fetalai. Ma no e quote mai le a foi. Ia tu la fon ono se pulu. Au le lava e anau. Recently le ato va tusi ale tamaita I le lo isi. Io e le aso silafia. O ai le tu le ia melo isi li po o le tam fai lo isi le tu ilona tu langa fa lo isi. Ai le fodinga mai isi. Le aso vai e tala te ngai pe sa or fina o lo isi. O te le whape atu a mesa o pe se a ola ulu I la le o te siringia a. O le whatoa o no mai nele lo ia sili o le la a o te amale afo o le masina nei o Julai. Ia. Ai na whaalau I loa le tusi lea a le whailau tusi o le fono I le aso na le mela tu le pa se tu ia tu ia la o tusi le sa whai. Sa a mai na whaalau I loa I le aso lusfu fitu o mei. O whea sa la fililo le lo ia sili. Lea le mena le a mai ai loa sona manatu ma whaai loa mai. A mea la e se sele tūlanga le wa whai ele. Ele whai lau tusi al fono. Toi a mai fo I le si announcement a le whai lau tusi al fono. I le aso tolo o Julai. A o le whato a le wa luas fulu o Julai. E whato a la ngona le leo le lo ia sili. O le mea la le fesili e ngia nei. Wa lewa na tatau na step in e lo yesili. Ai ina ua fail le CEO o le minstau tupi. Ilana demand langa lena sau noa lava ia le whongwhetalai I lau demand le amai e whafo ia tuta amale ma. Lena sau noa le le whongwhetalai. Ai te le ito e threaten Beke demand mai. You seek a legal advice first. Yeah. Sa. Yeah. O le mela na e langona il whanoa. Le wana lafila le lo ia sili. Sa tatau na step in lona ia ina ua a wata mantua le mele tua inga ngele whai lau tusi al fono. O na olana e le I whapea na whaatonu ina al whai lau tusi al fono. Le foi amai se tusinga a. E le I whaatonu ina al whai lau tusi al fono ia le ao le malo I le me tatau na whai. O le tu te whai al whai lau tusi al fono. O ia le olo ia le wha maunga o numero pati e te tono al palemene. Le la ave le whautuanga I le ao le malo. This is the list. O le vaenga o lo to tele ia whai pule iai. O le vaenga na tatau o na lato mawaina le whainga malo tausi. O whaawau le whainga malo. Which is, yes, it's loud. Loud le maletua ma le vaenga le fast. Yeah. A le wa ave se mai whapea o le whaatonuina. Le la manino le I whaatonuina. E whana sa unofia me whapea o le sa abatu le tualalo. O le sao. O langa o le tūlanga le nā ia le ale whailau tusi o whono o lana matawha ioi. Ia le whailau wha manino ai. E I lalo le tūla whono onos whono. Ua whata apu le whainga malo. E le whatela u whata apu le whainga malo. Ona ta apela I e malpalmeni. E wha wau lava le whongwhetalai ma le sui whongwhetalai. Se I longa ua iai se ua filifili se le ai se longa ua suia se whongwhetalai fou. Take over loa ai malolo la ua. Ia wha awa lo le whainga malo ua tau aveina le tatou whainga malo. Ia tūlanga na iai. Le la ua tūla I mai nei la le lo ia sili. Which is, this is over a month. It's going to 2 months now. Le taimi sa tatau na step in ai na ia. Ia ale foi lawa a mai ai ma ia inga ma whapea mai. E tatau le. We will take enforcement actions if necessary. Ta tonu mo ela tala le tula epa. Le taimi nei, e lua me o iai. O le
ata e lunga o le whongwhetalai. O le oso e lunga o le fever whongwhetalai, because it's more of a threat. It's more of a threat le melo whapea mai. We will take enforcement action if necessary. Tusa o whainga ka malosi nei o tu la fono. Ia mantua lea na wha manino lava o isi tu la fono iai. E le mawhai na tu iai e malosi tu la fono whaavai al palamini. O le isi me tupai, ne isi me mo whanua. Ia, e wha i fo i la o le tau mate o tangata po, ai le tua o mea umaia. E fua i le umi o nofo i le eiji. Po le tiani tiano. A leo tuiti a tole le masina, le ftua teo sumai langan melea. A le manino, na wha sa o tu iei, a wha pea seek le advice a seroia. Le alai manino. Ana wha pea lai loe moni le lato mele tam whai mai. Woe abe le whamasinonga. Ia manisi a... O le lato whaavaile a mai, whapea mai, they are protecting the rule of law. Isn't that something? They umana pe se te mai tai pan mia malo tausi le rule of law o le te na inga la le I conflict of interest. O ai e apalai I le rule of law. O ai e le apalai I le rule of law. O le isi mea matu ia lava le I le mele tono o tatua tunu. E wha I fo I la o le tau mate o le tunu I le vā o le pāre mia, minsta o tupe, ia ma le eiti. A o le nusi pepa lea na te au maia me I le tunu. O tasi le na tutu wafi o lo tura I mele. Ta wha pe fo I wa whai a latu a fo I ngole mea. La latu whato I sema. A le alawa la ele ai, ele se meo suia. Ele ai se te mi sa wai ua tu a mai se ni makale lei, isi vai whau whai. Lea o campaign I fia me ma I foi. Ma toina. Pa wai o me take te ele latu vai. O I vanga ia. Ai wha susi umata I le mele. Mele tupa I le leianta tu ian mele. Pia isi haifa pia I ni tu inga nispepa whapene. O tula epa, ia o le tala manino la vaa. Ele o se mea fau. Wa leva na tamwhai. Pei fo ila lesa sa whaile lea fo le whailo inga. Sa whaile whailo inga vai aso le na tea. Na invite umatua ia tai o pati. Le sa whaile e na o le la auli al mali e toa. Na iai le fono lea. Ele iai le tai o le HRPP. Ele iai le tai o le SAP. Ele iai le tai o le Samoa le papari. Ele iai le tai o tu mua mapule. Ele iai le tai o le sipatinga o le Samoa Democratic something. Na le lauli al mali e toa. Le lana mai wha manino lauli al mali e toa. Le mele tula I mai nei. O le mele tupu. O le amai a sao o whamatalanga ma mea o lo tutupu. A ua amai li liu I le mea e mana na o ele autostala. Mana tua e tā ua le afoli. Le sao le autostala. Sa ta tau fola I a lātou. Mo le sao nga le muma le file mo le tunu. E amai la lātou mea moni. Mea moni ma le amio tonu. Wa o inae wha longo ma ele atunu. A amai la o mea le tonu. Le la pe to le la wa ele tulanga le utula mai nei. Fe vai a inga. Fe ese a inga. Ono le a ele o tuto o tasi I le tustala I e tusai malona tulanga. A te taua na tuto o tasi lato individual. O lau oe o lau pati e te lango ina personally doesn't need to come out. O le mea na ia te oe lava ia te alwa oe cast ngala vote, nobody knows. But when you come out as a journalist, you have to be autonomously on your own.
langa you don't look bias if I no longer renga Mm. le la mai manino la vai e la uli le la sa yela le fesilia le tu stala le ya mai na le fapia a fapio le code of ethics le la to fapia o ai la o li potiaini ele itali le sunga lau le maletoa ana to itali lava wale na to fia ia tipi au tanga vai ia ai matai fono le o le lato fono le na tali tipi au tanga vai ia o le matafa yoina ale tu stala Suru e male. ali e talo sa ili faila research faila homework e talo ia lena fape mai me nai mawhanga iai mata ma le isu so ia toinga mea le na ai bao taimi le nei pe le na te mai ta watu si vaenga le fast Yeah. ona o le tūlanga lava le nei so se mea la vai e twist lava e le autostala le amainga i lunga ai tātou te tatalo ia tūlai mai loa se whainga malo e tūlai mai le fast tele le ngā luenga o le mea tā pena tā pena ina ia maua ai le nofo file mua sa mua e ngā e o foila tūlanga le autostala. Really sure there will be new policies put in place ina ia whaia tūlanga lea uni to ia e mai ia mea ia tūlai mai. Wa too much le politic e le lea le sau le situ malango la isi no stepa ia. Mana ia, se lau sene mero o ia tātara noa, mapanua. Lea ua tausanga ni e whaamuta ai ia le konkalate a le konsine o leo. Whamata la so whina ngalo, e le whapeo ta whintara whanongolongo, le la tātara noa ia ta ua opinions. Se mea tala whea ngai le whaauau, a pe tu o se vaile se e ia, a whapela o le konsine temni, ua e loa mea ia o lo tūlai mai, whamasinonga, whaitionga tangata. E te ono whaauau rau konkalate, e ole ai whamamai. Tula sa o lava tula epa. Fai le wasi la fia e le foi tamani. Le wasi la fia e lana no fua inga le iei nei. O le no fua inga o so wow tele o le whawhita udi. Mari. Ole, e foi lana sau noa i le whamsinonga lenga whai ma whapea ai. Ua maua i le ngasi o le stress ta valea no des. O le fesili la te fesili lava ia ia te ape whapea o au. Is it worth it? Is it worth it? If it's not, priority is my health. O te tanga ila i le tūlanga le i le maliu o lea tamari i apari ia. He's been through a lot. He's been through a lot. Whamalolo, tua inga, to reinstate. To e whai nei ina wa malepe whainga malo, se ai lo le whai unga wa whai, to e whamalolo ia. And then to tūlai mai le whawhita uli, ilo nei tū malo, ilana suita wa wale a toa le taimi. He's been through a lot of stress. Le ala me wo, le wa whai e ilangi le wholaunga. Tu mai la i le komisino leo. Le whai a whamasinonga le na whai nei. Te lele a fianga. Te lele a fianga na ia tamari yanga. Lau le petelo i lumo whamasinonga. Lau le corrupt i lumo whamasinonga. O ia, if that was me, o te whesini lava au ia te au. O whea sili, o whea whaamua. Whaamua au, mo lo well-being, be whaamua le. He can find another job somewhere else. But, e ole tūlanga le iai, is it worthless stress ma? Ai a whai nei lai tū mawai pēle mana o e whaawau. Pēf to e whaawau le whainga malo tausi le iai nei. Ai te uofi mai sesi whainga malo fōu. Is he able to face the music? Whai no na whitanga ia le tele o whawhitaudi o le ādia no. Na tonua le la tatala noa ta ua ele whapeo ni talanta whalongo iai. Mena le no fisiri atu. Fa pela o lau decision na ua whai nei o le le whaua weird contract.
Pila tala na fa me fa fe pe ati ua marolo wa e marolo tua ai anga I me pea ia me anga I me tutupu e ono afia I tula fono. How would you feel? O tulanga na e tula epa. You know, you have to prioritize low well-being. No fola mai titilo. Wai mantua tu famsinonga in fine tile ia fianga I lato uma ia a. Ia fianga lele lai luma famsinonga le fai se unga tamai tai famsino. O tulanga na ia a fai ai adia e mai e lo ta un famsino le nana fai atu as an example. Fai atu lai mai ai to e ia fianga I lato ni. Ia le tulanga na ia ona fai lo fai la le io la to tamalianga o fa ele ona lea ona e esele awale le sa o tulanga na fa tino inga winga ona e ai nisi o lo tu atu E te talia la pe fa pe lo fa ma va wa le talia ina le me fa wa lo contract. E te talia le anga ia tu pe morianga ia te. Ele se me fa pe o te talia pe te le talia ina. Because at the end of the day, I have no choice. Okay. The rule of law, that's all it matters. Pe o so mana onga o fa pe o te le fia iai, ai asa mania o iala tu la fono. You have no choice. Ape. Lentata ua o le fofonga I tu tonu o le a foi o le I tu malo o ngai fo oka se matango fie fa foina. E lea foi tamali o le aso atoa o le roadshow. Fa I o le ngangana, o le sense of humor, fa I foi o le sau o le vaenga le tu malo ia pa o la foi ia ape ia. O ape o le tausonga o fia me. In other words, to fine. Ma tuangane pe atu wa le close le o le relationship. That's what it sila. Le ane va ai mai le tu ale sap. I lona toto tino ma ano. Lea ua lango ina ia lea fu le tu o lo fa pe nei ona. Sau sila e. Tula epa e sel whaingata o le tu langa a. Ai e whaingo fie mea pe a whapea o le ali tonu o tangata o le ami o tonu le me tana. Mana ia. O le tu langa tonu lava nā le watitilo iai a. Whaingo fie. Sa o lau sa noanga. Ma eu le tamali lava o lana tō whata tala. Ai titilo iai le aso na tu wai ape le foe le. Faululi ele whaingo le nawa tau le sa whain. Ia. Ta tala mamau le tō wha ape, le na whafonga, le na tau sanga ape le tumalo, ave ese mele maik mapa o ono lea, o le la atu ape whai ana fofala. Le la na whape atu ape, mea nano le tu alanga pa o ape, to e tasi au ape. Ia. Alu lava le launga ape ia whape atu lo ape. Mea tonu nano whai atu e ave ese le maik matoina. Langa le la whai atu lo. Ia, o tangatu wa lava le to mai. Ia. Lava le to mai. Ia pei lava olona tua a. Pei lava olona tua a. Ia, tanga i whala peo na ifsiningia la le tu langa le va ai i le vao le tua nange ma le tua fine. Ia. O ape pe tūlanga I la uwha wa ai ia ape. O tangata, wamatore o ia fo I pe o se ti a kono ia mai le whakasai Melbourne o le tangata wa le tō wha wa lewa na sa ili. Sa ili le mea o lo o iai le ami o tonu ma. Ia tanga ila ia iai. Wa whai ela na whiwhiringa. E sa wali I le mea o lo o iai le sa ilinga o le ami o tonu. O I nā la le o whai ai e leta mali lana whai uma. E alu e lango le tu ale fast. A wale alu e lango le tu o iai ia le tofini. Mane. Peo le winga tonu ana upa ila whesiri de vaenga le o le whapea mata I o moana. O lona tuangane ape. Na o ape ia fia me ona o le support I le whainga palota. Ai tali fia me e alu I ala auli al mali toa. Now,
he's supporting Fast Party. Ia, o por me taile o mau pe sa o moana o le tuan fineo o le usovini pe sa o la utaran. Le tatia ia va tangata toto tino maano. An meton ma le tate va lewa mentioninga o le sa ili le Hamilton. A o lola sa ili le mele. E ngalo toto, ngalo ivi, ngalo pe tasi le nafale a ngale wa mai I le mele utule mai. O Maria la mafanua. E yete mi fole le ferwa I le kema. O te tilo a pe a o ina na sa I mai ia le la audio le mali toi lungo microphone. Ia nga I mea me fo ia fai toi tau falenga toi ia lo mtua. O te tilo la e tau ave ala u la wa ai pole ase reaction mai ape. Au te va ai tu ai le li. Elu uru mea fa pe ape. I tua e pe o le agree. Le ala sa sila e ono vai bua ina ai mo meu ainga I tua inga tulanga fa pe sa I lingo la mito. Tula epa o le tulanga o maua le tala o maua le tala fa pe wa ye inisio tu fa fini le o le batua le ngo o sa I fa pe I le alu o le sunga ia ape I o le lau del maletoa matua ina I foi fa pe o ta inga o malauri ia mana tua e matua mamao ia le sunga ia ape I lo le lauli le maletoa le na tato fafonga lava le tala lauli na tutulu ai lauli ona I tu malo fafitai I sui ina ua tula I mai le ngasi a malo mal fe ese inga ele I tu lauli masavali e sa ili ni sui fo na o ia ma le luas fulu le tu fatasi a ua avea le mele wa tupu wa tutu lava I tu malo atu momoli atu lato sui momoli atu lato sui ono lea o I lato ne e talitonu I sa ilinga o le amiotonu e le tatau o I lana fe ese a I ainga ono o le aia tatau lava tangata to tas a faila o le watula I mai ape wa anu le ainga le fast ona ua iai le lona ia langona to tasi te le fai atu a meu faso mai ape a wa iai so na ia langona o ia e fia mulmuritai I le mea e maua il file mu ma le mea e maua ai le saunga le mu o Samoa sa ili le amiotonu mana tua o le maua la tau le saunoanga le la fionga tamaitai faipule ia mulpola ana vosa le fai tonu le mautafono na avatu le tusia mātua o tu au I la wafionga tamaitai palemia. Avatu le tusi ia fianga o alo mawhanau I lungo o drugs. Avatu wha maunga o mea o nofoanga o lo o iaia sa ili iaia drugs. Lea life siringia o whea la o iai na whaia tamaitai palemia se ami o tonu action straight away. Lea isa ngungu I nasa kadia. O ina le fai atu le fai unga telo I tu malo. O ina le avatu atu fai tu malo. Ua lape ai la le taita inga la lea. Lea la o sa vavali ai la ule male toa. Ona o ia lea male tato a inga fast. O le mana na o isa ili lea miotonu. Fa fo isa moelo na tulanga sa iai male amtanga. Le aini fe ese inga a ia nofo file musa moa. Ya o sia o tali popole na tula epa. Matango fie, manai. Se o pa ia tulanga o le o sistema tai le moana pera pe sa o mou a langa o te malam lama le fo I whanau si hangali. Le ai o le winga o le matala moana. O le cousins still the same. O le tuanga ne amale maltua fine. O le bavala lata na tatu te pe fo I o e malo tausonga a tupa. Vene bala. E pe folale la watua fate te inga tula epa. I le a fo le tausala tonga. Ia. Tausala tonga le na tula I mai le sa tawa. O le tama o le tamaitai lea.
o lona grandfather, first cousins ma lo tama. Okay. I mean, ole nephew lo tama. So, but we still call her our niece. Yeah, Ono right. le, o lau sa noanga, ole so Mm. tanga mawala lata. Yeah, le. Waftai. Yeah, le uta mawhanua, se o toi pa I mai I le whaalau loaina. O lea foi, o le ana watau, ale sap, ia po le Samoa poto. Tele ropen tau I ela wa ai. Whai o le lato set up, wa umi ale leina fu le sau, le si pito le whale tau, le si whale. O le set up, ai pito la itua ia le a foi, le podium mat whaifi au. Le ana, pito ma I luma ia le leina ale sap. Ai pito itua le podium mat whaifi au. Lea lana tau whaale tono at whiwhi au li taimi o lana tatalo. Lei se o luma o lato loa, se vana ai le li le MC. Ia ma le whare tua lava, te tono whare tua na whiwhi au. Ina ua whaalongo mai, ua umi o nofo whiwhi au. Ai loa ai, ua tau matapongia, ai ona olea. Ona ua pito I luma ia fia mea malana vaenga. E pito I tua ia le au na le tua malanga podium. Malesi mea, o te ina lo va ia tua. Tu mai ai male parikata fia me. Same uniform. Uniform mai male leo. Ile uniform male vang pa fai. Ia pe o me uma ia au, ia tatu vai. Lasu finga. E moni sa whanga tula epa. Mana tua e ta ngai te lo whaalau I loa le fast. E le monoa whaapea le tūlanga e tu waile sunga le whaawhianga inga e whainga le lotu e ta tauna kuu mai I luma pe le o ngā tutonu le vāo lau ale vāanga whai. A wata te ilota vai atu tu mai tua. Ia le na mai atuai. Se whawhetai foi la o le mata alia o le whantua. Le na vai na taunu atu iai. Ia ale nei sau whai la wala tō mata piripiri luma. Sa le ta tauna tu whaapea sa tauna o ini e ave le tatu whaamomua I whaawhiangainga. A mai e tu le o nā tatonu pe tu mai luma. E nonofo mai tua. Ia ole leanga. O le esenga la lea, o le tomai, o le tapinanga o mea whaapia. Ma le tatu mea pai e whaas. Au e ta ua le tapinanga. Langa o le te tu ia tua mea lea. O lea, o le tapinanga. E fua I ai le tali mea le tua. Eisia, langa tatu te tau whai ta talo uma I le tua. Te taloa le saf, te taloa le fast, te taloa le heita pipi, te talo uma vanga ia. Langa o le nature le tatu, a o on tatu sa ili manuia. Whamoi nga o le tua. A le ala le tali mai le tua. E tali mai la I mei o tatano iai. O ai na pito sili na le leila na tapenanga. Tangata na avi iai. Te tonu au ia whapenana operate le tua. Le ala na mai le vahenga o le whatuatua I le tua Samoa. Ua lato wa ai tapenanga. Ia le la utatu wa ai. Le la utatu wa ai. E whai e o ofo I tapenanga a le heita pipi me e o ai lato. Oka, se le mana ia. Pai o le mamalu, pai o le ayunisi, pai o le afoi. O le nofo mea luma o le ian fai nei I le pea. Whaasawari mai I le mai. O mea la iti o mai mawhanua. E te whai tauina ai ia mea. Whaasawari mai o le mai. Le matauria o lo tūla I lunga I whaalia I lo respect. Tangata. Pai no nofo mea la oria. Sau le li le o lo au. Whai lo na pūlo. Whia ngai lo male atunu. Ta tia nisi mea umalawa. Whaali lo respect. Whia ngai male atunu. Ai, pāno nofo mai ame la unga le pasi mea le maik. Ana whapea o stanta parota. E mau e nale tali o la parota. O le tape nanga lea e te ilo ai. A tatuwa ai nila le mele whai nei le fasima mele ongi. Oka. Pini tangata e o atua umana o ai e matua. A ko wosole, no nofo I lalo mwhaitala. A to wosole whapea. Le winga rana rota. Le ala utawa I tape nanga I. O la utali. Pea au fua wha le whatuatua. Ele se tau wanga o le parota o le awhai. Pea whai e fua I tape nanga ia. Moni sa na matu le epa.
tanga ai, tamai tau atu, ia tā penanga a vaianga pāti ese ia a Ia. atua I vala ese ma tā penanga a le ainga fast. Mali. O tātou ainga fast, o mea ia lātou te whaamuamua. Whaamuamua susunga whaawhiangainga mo lātou whatua. So o ai ia tamali I o le tūmalo, al watu ai le tūmalo atoa. E muli ai lātou. E muli ai le vaenga whai. Mali. O ia penanga le tate ai a. Ia a le mela le te titilo atu isi vaenga. Peie lātou te lea mana ia le sao ma le susu watu ma malu o I tūmalo. Moni Ko le. le o ma le tatununga oi o mātou nei. Mo sila pia whai mai a mātou sa vani mai. O le esenga na matapenanga le ainga fast. Tapenanga le ainga fast o lo o tapena sa ili lalo malo. O lātou o tangata whainga luenga, lātou e 5 mawai ma iai le tūmalo. E leo o whaamuamua lātou. E ave le whaamuamua I whaawhiangainga mo lātou whatua, so se whata whaitaulanga I te tono I tūmalo, ma le tūmalo atoa, o ina le lātou whaamuamua. E le o atu a mea whaavivi ia lātou. Le ai o lātou tangata o lo sa ili malo I le atunu atoa. Moni. Ia, o la umta muri na tu watu role ia te I ni umta punta pena. O lea ua tō lau me tu le pala tu purkala me fure le whai mai petesa. Leo whape mai I le tō ina. Toi tō lau mame na whai le JPP kampea I le pese ata mai titi fure na whai. Lea na usu mai po Eden Park ena whai ta alonga po whea. Ia, tai le Eden Park. O le pese whala nan whai uela tō pe ua whai mafua angia ia I la tō le meo le sua malia o le toe tam whai e tapu e mai ma wha matala matu mai po o mana tua e Samoa mea na whai a reita pipi o te sili pia tau sangan whai ai pe tasi ale mea te tau pea ono tatou po a me toe tō lau mai a mawhanua o le taimi le me fua I mea uma a whai o mena whai le fasfu tau sanga lua su tau sanga ma le tolu tau sanga ma le iwa masina o le tali le nao mea uma e mau ele taimi e tau whea mai o lan men whai lea mea o lan men whai le taimi o a men whai lea taimi o lava le taimi e wha matala mai tangata palota e le I te intara whea ngai mea la supina Tusa o te whaingoina o le pese le neima ma le tautalanga natu le epa. O whaavivi inga o ia malana vaenga whauwhai. Ina ia whaasese ai manatu o le atunu. ai le tawhea Ai ngalo I a lātou. Wai loa tangata le tele o tausanga. Sa ma whaina lātou a maia se tupe mō tumalo e sese. Le pato a whai le miliona lea ina watu lai mai le ainga fast. Le ale au ngai mitai mai e peona sau noa le fionga ia tupua. O le ale au ngau ia whale e avi whea mai e ai. E tulanga na iai. Wo e ta pena e lea whale whai. Ia lali, na le whai o whale tutulu whale mai. O no lea. O le leanga le tradesmen a saina sa la tu whainga. Ia se maintenance. Le ame wo iele le fale le I munu o tofi lau alsana. Ma le whanga inga e vela le ingi e a vente no de tele me tutupu. O le amita I mai la le fast food tausanga o tu la le HRPP ma le luas food tausanga o lana no whainga. Le ale mena le whai e mata pena ni mea le mo se lumana I o Samoa. E na o fale le whaatatu mo meo constructions and the infrastructure le whai e le poi te tono Samoa. Ai le aini mea e develop mai le social development o le lau tele o le atunu o Samoa. O le tūlanga le iai, pe I whemitai lai le pese lea e ngalo ai. Ia o le lātou luma le nei. Ona o mpea le lusfu tō tausanga
mai le Yeah. tolu tausanga o le miliona leftoa umana fai, leftoa fai fast. Le o manuia ia ainga. Tele nisi o whaalawiloa ale road show le nalo le fast. O le taru whapia mai saunoanga. Whato ai loa le ma le fast food tausanga wa maua se wili paelo. O se moa vau. O se sapelu se tuloa. Wa tau tino ia. Ia fo ia tangata tu malo. Leila e pei fa amo e whapia le maua sapelu maua le moa vau. Whawhetai. O lo o tali sa pai e nei a inga. Fia tausanga la tau te le maua le nei whamanuianga. Be thankful. Yes. They are very thankful. The thought that counts. Yeah. Yeah. Whaua matupai. Ia o le mta upule o te fia a watua nei le tae au tula epa. Iai se a inga. Iai se a inga I vaitele fou. Yeah. Na whaata ia le a inga le lima vave au. O atu I tu I le fale kiki le whaitatoa. A te tala mainga. E o atu leo leo e whai mata pule pule ma ofu vesti ma whana. Lea atu whawhangu le a inga. Tusa o lea lai atu e fesili po o fea o ia ina ua fisilingia le tina. Fisilingia le tina le ta umale swafa o jean. Po lea le mafuanga e tasi le fesili e mai e unga I e se le awa le whanga le tina malwhaitoa. Po o fea o whaalafi ai Daryl Matui. Lea lai whapea tu tina o ai nā tangata I le tangata whapena nofo nei le whale nei. Ia e whamai le ai. Smash atu lea whaitotoa. O leala and they were holding the gun against her face. Ma whapea mai o le uso le tina le totono le sipo tu se tu lo whafonga anga Samoa. Ua half naked a le o whaasi lima le whangai fōlinga. O wa whita nisi tamaiti ma o la whawhewhe threat to arrest. Ma accuse ia le tina lea of her using drugs. Ina ua sa ili loa. Ai ai se leo leo aina maulu se sipotu. Ai sa ua loa maua mai ni syringes. Ui. Lela sa rata la noa ile leo taitai le suenga. Wai le se warrant of arrest nga whaadia ile ainga. Mai wa umalona tala noa. Ia ma whapea mai e loa. E saingi le pepo le warrant of arrest ag musule tina lea. Ona o le fefe tele o lona uso le nei, whameto asfulu lima leo malato whanga, au penga uma. O iele ta matua mai sa vai o le tinale nei, o loo sa ili mai ili ia pia, ona ai o nei sa ilinga tonga fiti o le whale mai. Na talo sanga le tina i o lona ta matua e mai. Ai whamai le tu uai. There's no respect at all. A nei li malo. Lela saula le tangata la lea whapea o le ingoa tangata lea o constable si sifo si lata whapea o ia lea lena mafua i le afo le osa whainga le nei ona ua ia ta o whapea o Daryl Mapu o le lafia I le whale lea. Tusa taimina nei o lo sa ilia nei ele ainga. Ai lai na wa maua tui nei, ai whai atu loa la le teine le lona uso, e alu e a mai le ato a lona tamā. Lea la na mai lo le ato, a mai e lo I fafo, o vai la au ma syringes, o tui o le lato tamā e maua le mai suka, ma tu ato teine lumo fōlinga o leo tai le ma whai ati ai, lea, o mea nei al mato tamā, o mātou tangata lotu māmona, mātou te le whaia nā tūlanga maolalo. Lea lana whātu loa. Aila wai loa le li e sa ole le tina. To e o loa mapea mai, e se le whale le nau iai. So now, the family are seeking a legal representation against the police. Malato whāpea mai, the actions of police, they are very barbaric. Le lato actions. Le lato a mai e fo ila le tu singa tu stala.
le repetition of police wrongful raids I whale o ainga. Ma le tūlanga le ai ma se whātu I senga a malo malo tūlanga lea. Pe lena o te whātu I tūla e pale o te mana tua ai le o so whainga, le whana tu e mai ai le mea lea. Le o so whainga le sa whai I le maketi sa walalo. Ia, lena le whisa lai leo leo a. Io o na o yaila le o sa whainga le, I can just imagine la, wa le o sa whainga le o le uli po te o le lua le uli. O le ta o le o sa whainga le si a inga si o le lima le waweao. O lo o mo a tō whawhata ngata I o lato moenga I le tai au pō a. Lela o atu smash le whaita tō o ma mea whapea oka. If I was the family matua I whai se lato tangi, matua I ovale le ma fau. Ale mena ngai tu pa I o le whai o lako operation without search of warrant. Yeah, o le whape whato atu le search warrant na whai laso se fulu walu. Na atu a whai ele I whaadia le search warrant. Whato atu le search warrant muli. Ai ona o le uso le o tina I le fefe te le muonga o tamaiti la iti masi o lato tamamatua. Na refuse le teine lea na tau yele lea foli. Le mta upo saini le search warrant. Refuse ona e leo kulato un tangata yengi drugs. And na saini e lo na uso lea ona o le fefe. She was very scared just to get rid of them. O ai sa waile o ai sa wat fatu nunga. Mantua foi la whainga warrant nei e oi le komisina lo le minstale tau ona la tau ilo ma whaile leile la tau research ele yo. Wai vai la le tūlanga le wai le nei ai talu tina o ia le sau whaile moenga tu lo whafunga anga sa mo lo whasusula na pepe fouf to a moa a leo atu le waweao lea. Sure. Ia, mana ia. O le a la sau sila I mea o lo le se ni la tunu. Le mea o lo tua I tatu pe tatu tanu atu I mea ia. A le lava e awa wai mai pine wha mau mea. Whai e au noa male ato to tu la fono e anga ia whai ia susuenga nei. Ia ma mea ni o whana a Ia mana tua tu la epa. Mana tua tu le mantu foi porta sanga ele foi lente ele sa yese a inga o lo faile la tau pinko le uli male la tau whanau. Ai tu tua tu foi leo fa si lima tamaiti I whana mamia. Leone. Ia, le tūlanga foi le na Ia mantu e foi le a inga le na le whinga raid se foi ai lunga I afi malu Le foi se Ia tūlanga le iai. O ta tauna whai mā o inga I le matanga luenga. Ele I o whai ni raid. Ia wha mauti noa. E sako a inga o lo o ia lato o so whainga. Ana wha pene I o atu. Ai moe vale mai se tina po se tama. Te ua pe ai se whatu. O le ale lato mea lato te whaia. E mai se o le teimi le nā luele o se whainga, o le walu a pō le pōni sā lo le mea. Vai tele? Vai tele fau. Sure. Ia, o le hase whai unga wo I ere nā. O le ala whapea mai le whana I noa o le tusa o le whana I noa la o le a avele lato mata upu I la avele lato mata upu I loia. Ia, o le whaingta can you imagine whapea o tamaiti la iti te ua whewhi se tamaititi e te ua oso I se mai o se tamaititi e mai se tangata mātutua. Ia, ua mana o te le tamta apu I sisim ta apu ta wo I nā tupa. Pawale mea te whamanatu o tūlanga lewo ne iai ia le time frames more voters and before le objections ale komsino leo a mino whainga palota.
Ona o le last day o le whainga o votes, le na umane las wharai le lasos fulwalu. O le amatanga la le lufu tasi lasong fuanga i las wharai le mai aso fole nei. O le objection personally served to voters. O le la serve lo po ani tangi whaasanga iai la tōni. Le la serve iai. Ia o le aso lua iwo iulai. Or notice is to be given to the electoral commissioner's name of voters who are le avelole notice mo ila tau le wa serve personally o ni tangi whaasanga ia ila tau. Pe mana si mena uta fa uma ili mo fanua. Tau le kila me o le hafe siringia tangata me o suru tulafono. Ale e vanino le tangata e iei au suru tulafono le tutonu. Ina so man totula epa o lela wa fatulanga mai nei la le time frame le nei le wa anu nei la fai avelanga tangi ya pai fa pe ia o pai le ye an solinga tu la fono o mea ia le la avelo lumal famsinonga fai mai ela na fai unga ia nei loela ia le alu ma le te fa wa na lo tangata de pola fai unga famsinonga. Pisilia tu fai mo me na ilo le umar palota. Ai to e fai mo. O le fa pe mai. Everything has been called ele se full taiao ile so ono au kuso. Ai ia uma mea nei ile so fulu lima o au kuso. A fa pe la Friday 15 is the last day of the district court. A whapea e iai nisi mafua anga e toi mana o mi iai nisi wha maunga po ni au te lenga longa winga o cases na wha uma pia uma whainga palota. Mana ia la tatu ala sono foi na o ki topa le la waile whamsinonga a? Au kuso. Au kuso le fie. Langa o mea nei ufufanga nei ina ia whaia aile i o teime whainga palota. E mantua le tatou case whato a laulo nei unga i la sono o ki topa. Ia le unga ngalo tala, le la sono o ki topa ngai la wale le case Ia, na tau mawa e se tala i le private church le whapiolena le whaleolo. O le tūlanga nei tula e pa, peo na o whai atu le sunga le ale konsula. Se aruianga e saule ma se niusa o le vaalele le nei. O nga, o le watali mai le CEO o le malai vaalele whapia mai. E leo ia la tau se au te lenga e whapia o le ground handler a le malai vaalele. Mana tua o le tawa o i e watu le whatanunga i vaalele land. Whawhela na lato le maua. Whawhena lato le maua. Le o lato te tauna iai le authority e authorize e se waa e land i te tono Samoa. Eu fun ia taria la tula u. E maua tula vane tula e pase so i yele o le tunu. So yele o le tunu ia o ni me wo loto a whapea nei la o se au tau mai e o so fa ia Samoa o le whapea e tu ala whapea. Ia. Pa yo no tataimi, me se tanta upu nai ka. Talo si rato le fionga konsula ia sau ma se tali sa ole. Ai ku pela ulu la talo la o le ta o mai. Ia on tu langa na tu lepo ia wa umatu na mata upule na sa ta mafai ai Ia. Ia o tulanga na o le mai le tatu le tulanga le si ainga lenga raid o le fa utala mai is the most serious wrongful family being at gunpoint. Ia o le fa no ia maua pe le e si ainga le file mo le tua ona e le ngona fa te ia ma tulanga fapia tato telefio o iai. Tato telefio o iai.
langa i leo se tūlanga i masani e se tū maseanga Samoa o le Yeah. o ni li maluan malo e o mani whana whapeo na whaasi i lima ni ainga ia mai se o le tau watu mo me o tina o lo whaasusu le pepe fo o le tina whana o manta mamatua So, a le su i peo na whaatu le ainga mātu te le lo po ai jaro a oi tui a le whape na wa umalo wa mautinoa e se le whale le wo ian toi olo isi ainga tua oi o i nā whato a mau i e tangata lo o sa iti sorry. Ke le whale tonu. te le whale tonu toi te le whale tonu le ala o te toi fo i ai i le raid le sa mawaia o i le maketi sa walalo le ngano e te le ata mali i sui tupe mai whalatai a Ia. o te wapai nei ata tifanga i nuu nei fafo pata tu o boots te mo me o steel cap boots a leo ai maua titi moa to lo sfulu you know with all the best and mafanga o umi au tenga ia na watu afio soi ta to mai lalo me o te tono falolo nei te madi fe atu solo mea o mai ele se mena tupu ia na te le ele a fianga o le te madi ua le ngailo na ainga o ini maftianga ia te ia ia o mai le taimi nei wai le fala wi lo inga la e wo umanga ia le settlements na fainga ngai tua Ia. Oh. Nga fula e tau salai leo io ia leo fa manino mai le tinalia fa manino mai lo na fada ino they gonna seek legal representation langa wale ma nei le mena o ia lo na ainga le bagiao Ia. Pai. Pasti ia so pinangalo. Ta mun masani ai. Ia ona ta malolo ila ia ni fef. Ro. ia le tu le epa oka fai o le pisi le ngā o le pisi te pena ina wa mamu mai le fale fo o le pisi o tangata o mai e oka le asia taimi nei to a tele le mamalo le tunu o le fai malanga i Samoa sa ili mai le tito jau ona taimi nei o le vevelo Samoa e malu le jau pe au o le tino i Samoa ia o le to a tele fo le mamalo le tunu this is what I have noticed to la epa. To tele le mamalo tangata mātutu o le atunu. Sa ili mai le vai o le asia. Ona o nisi wa te lele swinga o ngase tu ngā saiai. Le woto e wha wau le inuinga o le asia. Ina ia whatu maua i pia. Le toi wha le leo musele pepe o tino. Bisi tele le asia for the last, to nele masina. For the whole month. It's been an entertainment time for me. E mau watu lea vidi mai lea mau watu lea. Ia na ole a whaafonga mai le malo lea tunu. O ai fo inisiu o la u downline wha mole. Ia o te tono vai whapena ia te oitula epa. O inisiu o tau whapea o lea sa mauala o vai nei New Zealand. Awa e fia migrati Australia. E le makoina e tu atu lava e alu. E te wala au mai ona o iai a form se whātumu. Ina ia transfer ele maketi fau le la e iai. E eini si o la o timua i ele tūlanga le nā. Le lape wa whaasea mai whapia. O le ale mea o la alu sa o la le tatali atu la o vai nei Australia la anu New Zealand. E mafua, langa ele isuia le maketi le wa e sifia na iai. E iai ia paperwork a le company e whai ina ia mawhai ina whai le suinga le nā. Ia pefa o tau tu lepa whapeo stangata o nai mau le vai na ia o tau i Australia o i Amerika a whapeo le wasifi mai New Zealand po Australia. Again, there is a migration form e fill in e whai e suinga ma e sainia i wha maonia o oe lela e migrate to a different country. Ai ia mana o mia umala le tua tusi o le tua tusi fou le la e movi ai o sa bank account fou le tunu le la e movi ai wa o mea umane mana o mea tono form ia le abatu ele fautuanga wha mole e le wha peo le tū la lai fo oes alu
ai muli whaasea mai, e le o iloa e au, le o iloa fo i tule, you know, o ai lava la movie se sia tunu, ia so ta ia lau sponsor, ina ia mawhaina tumu ma mautu uma mea o lau migration, tūlanga le na, ia mo i la tau fo i o le fia mawale vai, e lua lava ia awala te mawale vai, e te wala au mai, pe te saua piki aku lau pusa vai I, pe te posta le tupe, tolu se lau tā la 5 sene le tau o le pusa vai, ia tūlanga na iai, au isi, e pe e mumusu e whai le hafoi le debit visa card, ia o le tūlanga na iai, e te sa walai whaata watu I e te au lau pusa vai, wa le a walai whawhai ngofi ai, transfer, a mai au details, e whai atu lava le oka I lungo lo I ngoa ki liwa sa o atu lo whai tutoa, e le isau whea lua I e whai ni mea, everything is done online. O tūlanga na, o te whoni na nawa I lungo le, o le tato screen, o le olua tasi, lua I walua, tolu wono o tasi. Olua tasi, lua I walua, tolu wono o tasi. Ia, ma lesi atu langa tula e pa waiei nisi whapea mai, te e manu e inu le vai o ngai taungata. Ni ai whai e sili lo manu I lo soifua, I lo manu inu le vai. O no le vai, e ale lava lo inu manga o le asia. I le whapea lai te inu nei na alsinau tamai afa le ipu. Na e etile I e babe na e malosi. E le o lava la le inu manga o le asia I mawhai ei, o na tatafi mai le o taota ma le leanga I tutomo tino. Ia o tūlanga na tula epa. Ano, whaftai. Ia o New Zealand na o information umana whetau ma New Zealand whetau whi mai nei ese le a foi ia le tupe ma o na atu salava le tau pe a nga I le currency o lo whangaina o telefoni na pe o na mai o le o rua tasi lua iwa lua tolu ono o tasi telefoni na te mawai ia mua whanua tupai I tonu au kilani New Zealand mo tato uma New Zealand Australia mala wane le o rua tasi lua iwa lua tolu ono o tasi mo I tato nei America ma ona territory ia mala au mai nei le 5 ono lua tolu fitu o ono lua. Ia, tupai a tele I whatu e o ana nafisa whai eile so whanau o se u grand daughter matua ato ilona sifuma leono. O re tamai tai o milosi tau viai lalo ulu. Ia, nafilan wha manatu ailona patasi ai ia manisi o lona tausonga le tu o lona sion tama na wha au ina I le maurana palo ia. Na sona nafi ia pio nala tu fa mantele as fa na ia fa tu fo ia vaenga ai manatu Ia manianga ile les fa na o le fini o le nai e ngoe le swafo shotina le ngalo shotina matonga luele Western Samoa Preschool Association ia tado aftai ia che vanga na ia ni au fa salunga fa to mai nai me to fa pe na me ni lo fa ia ma fa mese ta fa to fa ile nu mat fa lo ia tu le pa le me mansani lava ngalo ia te no fa lo atu wa tele o ofu o te whangaina. Ia e mai le Sisi's House of Fashion I Samoa. O la ua ulava le na fashion designer e le mwhaina na o suia mai sesi. Ia o le tūlanga na iai. Whamanatu atu I la u downline, whamolmole, e toe amatalia tātou fontanga, tātou Zoom, I le vai aso fou pe aulia le ola ma le malosi I le itu la e tolu I le uli I astonai. Ia, avato e foi la ma le a foi ma le whatofa le mamalo le atunu. Ia, o le nawa tau whafonga mai ni o totonga o meo tutupu si o tātou atunu. Ia, whapea foi na avato ai se leo vai o maua au nanga ma le sunga le tula epa. Ia, whamomole o a foni wha le tonu se ngana wa sala le whafonga ia tari tonu o tātou uma o tātou whale le sa pa I o le tua.
Ta tonu tātou te toi wheloa I se aso vai aso fōu, ia nisi foi mata upu tāua, ia longo pui ali ia ilo tau malu, I so se te I tū o le ke lope o lo e maua maile au au nanga, ia whātou whāso I fua tu la epa, tātou toi wheloa I le vai aso fōu. Alo fati a tawhia, whātai tele toi wheloa. Ia, so I fua. Ia, mana tu sa mo le na ua o tō whawhunga mai ia I le maenga o le tātou tau tuama unanga. Ia, le maa whaatanonga masani. Ia, ma le tō wha mua whanua tu pai machera. Ia, a walawa le tau tuina o lautu whita whawhunga. Ia, tō te le lava I tātou o lau tamo I la mutu Samoa. Ia, te tele ia mo le fsoswani mai. Tio sfolka. Ia, sau leonge af ese malanono I tātou talfatu ia le tātou tautua male au nanga vai muri o la upur kalame ia ne whana ua ese mo I lātou o lo fsoswani mai I le tātou tautua male au nanga o le First Financial Security ia po le FFS o le company life insurance o lana product ua tau o le IUL po le Intext Universal Life ia le lo wala au ane ia I whaamatalau ili atu ia tioe ia mai wala au iai o se it's a must to have a life insurance. It's a must. Leo toi tatu te leo toi ola I te mian tatu whalangulangu I tatu ainga pe a le leia ta pena tangata I o ona taimi au le ia isi na no mai au tatu whanau o mai tatu ainga o umana ta pena ina oe ia tu langa whapena ioe wala wane I le whitalainga mta whara tami whatilua ma le wharitua ia seri whatilua le iwa fitu tasi tolu o tolu whafitu tolu lua le whafunga mai iwa fitu tasi tolu o tolu whafitu tolu lua Auro performance ia o le wharita vale whetau I le mo tātou Samoa I la tau e le tūlanga le lei me tau credits wala awane ia aiki manda I le telefoni iwa o iwa ono tolu lua ono lima, ono tasi. Iwa o iwa, ono tolu lua, ono lima, ono tasi. Ia mare tātou mobile vendor, le toinga whainga puni whia wai. Bala wane I le telefoni o rata mai tai mai down under Australia, I o loo whaangai oilana whainga whia vea I nei I tutonu o California. O ka mai na tonu me ni tai au soli ke le fa pela u me le sioki vai salo ma nei matango fie o ka sa vai salo manapua me na tau me ni te u tai au manapua o a foi o le vai salo ia male na foi banana cakes me na ai fie male no io me e faina vala u fesa oka ia a ele alo e piki ia mane alo e piki te fsosoni ai I si fo I te mai tai I le tau mwhainga o lana fo I sa I linga I nei le malo tele ia ele I toe tali watu I lo tātou watu nuu I Samoa bala wane I le te foni 5 fitu o ono fitu tasi tol fitu 5 fitu o ono fitu tasi tol fitu ia pole o Hana Islands Pite la wane I le telefoni na pe on fai atu I le tamitai o Hana ia oka ia sau vai salo banana cakes manapua ke pua ia maisi me fia fai sau oka pancake ane meta o lo val au mamau ia lo val au afa pe mana mele fiafi mala au ni ia ina ia fai ona fa tau ia mo me foi fa tino nai ia vaenga fa pena ia te manatu sa mo le o va tu temi ia ua tatun fo I le tula e ono e fo ila le toi fa tali tula e ono ia o manatu fo sa mo lava la tu mo e I le nei vaenga o le fiafi ai o te toe patalo fatu ina I wompa anga I la ton tatu filoa I le po ana po ia fa fonfonga mai fo ila u fionga fita mai Israel ia expect my call sometime if not tomorrow
maybe sometimes next week. Ia mau pese ta so tainga ia whaalongolongo fo i le nei tū o le lalulangi. Ia isau fo i whaasoa mai e ala i lou sāvalia o mga ala malau le savali e le tātua i whaola. Mea na ua e ai le ase ai i le tūnga mau. Tanu ai tavita, tanu ai Yesu, tanu ai Mose. I lato uma i longa, ua mea moni, ua uma e sāvalia, uma nā vaenga. Ma nei e la staff so tainga, la te tara noa, ia, o se whamanuianga i lo tātou atnu ava noa whapea. Ia, o na ele maritala sa moa tātou ainga whaupai, a ngaleleile atua ma toe tali watu whai ngā malanga, nei, na sa tau te toi anga i atu i Samoa, ia, le atua pui, ia, le lungo le vasa, lungo le ea, ia mwhai unwha tau nuina, whai ngā malanga, ma whamai aina, ia le tātou le roadshow i le manuia, ia matoi anga i mai i tūmua i le vai aso fau. O al vai aso fau le nei, i le vai aso le asau manatue, o atu le vaso le ua uma, whaftai le loto tele, ma lo le whatotoa, ia tau mwhai ane i o tau tiu te mawhaiva, ua vaia lava i Samoa. E te le are tau whaleanga, te le nau na i latu fo i o lo whape mai, tau te le toi o mai, a peia ona whai atu le tala, o au tau tā penanga, e mau ai le results o whina o inga o lo whai determinate. E fua i tā penanga, e le fua ina ni tele o ni tala ma tau whaleanga. Manuia tele o tau whaiva, se o lo wa i whanua, tātou toi whairoa ai, le aso tai au la upor kala masani, ia o le lupe whaalele, i le temi o na fiafi, ia pe atu ua mai, ia lotu le aso tai au. Mo te mnei, lautu o masani tuile e pa whaftai li o sua, so i fua ma ia manuia o e Samoa.